aburahamu ngo menye kuko urubyaro rwawe ruzoja mu mahanga ruzogirayo imyaka 400 gusa ariko bavuyeyo bagize imyaka 430 ngiye kukubwira iyo 30 iyo Imana yaguhaye isezerano ukagira ngo none ngo harimo imbaraga zawe ukuye kuryizera no gukiranukira Imana ni ukuvuga ngo hariho ibintu biza byiyongera kubera ko kutiringiye Imana. Hariho ibintu abantu bizera bindi iyo wizeye ibindi bintu bitari Imana ukagira ngo birakurokora mu bintu urimo ni ngombwa ngo wiyongerere imyaka y'ibibazo. Nimuvuge ngo amen. Reka ntange akarorero gatoya kuri Joseph umwanya wo kuva muri prison warabaye ngo umare kuvamo yarabohamwe n'abantu babiri b'ibwami uwamweshaga umwami vino n'uwamushumbiraga umusi muravyibuka. Hanyuma barota inzozi ngo bamare kurota inzozi Joseph arazibasobanura zigenda tereke kwa kundi yababwiye aravuga ati wewe imisi mikeyi icyaha kizogufata bakwica naho wewe uzutanga vino uzosubira ibwami bagende bagusubize ku kazi. Ibintu niko byagenda. None abwira wa wundi wa vino aramubwira ati umvereye nusubira mu kazi ugasubira ibwami. Iyi kibazo n'isezerano rimaze kukuremerera ukagerageza kwishakira inzira ngiye kukubwira ikintu cyabaye kuri Joseph n'ikintu cyabaye ku Bisirayeli. Nimuvuge ngo amen. Aramubwira ngo numara gushika uzonibuke uzomvugire kuri Farawo umubwire kuko bampoya gatsi nta cyaha mfite wamuhesha uriya wa vino aragiye ngo mara gushika agira gute arazibagirwa pe burya ngo n'Imana yamuteye kwibagirwa. Yego nukuvuga ngo uriya Joseph yari ko yicira inzira ntiyamenya kuko Imana yamusezeranije ari ifite umunsi zabishitsa iravuga ati sawa ubwo hashakira kwishakira inzira za gauche ya droite reka nibagize uyu nguyu kuko nije uzuteza kwibagirwa no kwibuka aramwibaga agira gute reka mbwira itorero ry'Imana tutaranye muri kano kanya isezerano Imana yaguhaye isezerano Imana yaguhaye iziryibuka iminsi yose wowe haba n'ugutaryibutse ntacyo bitwaye rero kuvuga ngo none nakayofasha Imana kuri sohoza aragenda atekeraga ashiraga ati muryinyo pe ari bukeye abigisha ba Bibiliya baza bavuga ngo amateso yose ya Yosefu ni imyaka 15. Reka mvuge kino kintu nanje ubwanje nagenzo iyo Imana iguhaye opportunity ikaguhereza akaryo kugira ngo ukore ikintu ugasamara ntugikore ngo ayo mahirwe azagaruka nyuma y'imyaka 15. Abakozi b'Imana barabigenzuye jewe Mathias uguhagaze imbere mfite ibyo nagenzuye kuri 15. Mbo reka mbabwira kino kintu tubona aka karyo twabonye kugira ngo duhume hano muri kabiri ko ndabwira abantu bashitse bagenzi bawe tuga profit birashoboka kuko wohusha karyo Imana yaguhaye kakazogaruka nyuma y'imyaka 15 ubaye kuri naho umuntu abaye yaragiye nimwe kabagira gute Imana ihabwa icyubahiro. Hari ikintu Imana izi guhereza akaryo ko gukora iyo utagikoze ukacicuza mu myaka y'ubuzima bwawe. Iyi myaka itaragaruka ni ukuvuga ngo Joseph wa wundi amaze kumwibagirwa ngo Imana yaravuze ngo reka mbanze mwereke kuko tutiganye nawe. Ni ukuvuga ngo imyaka namukuriragamo reka mbanze muhereza isomo ikigwa abanza asubira yimarembo. Nyuma yaho vuga ngo nyuma yaho Imana yibuka isezerano yamusezeranije yonyine idaciye ku mukozi wa Farawo idaciye kurinde yibuka isezerano yamusezeranije. Isezerano yagusezeranije data
ntirikeneye ubufasha bw'umuntu. Mama Bishop, Imana yabasezeranije ntirikeneye bw'umuntu. Nimugende gusa mutunganira Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Amasezerano Imana ihayihereza abano bana bacu ntakeneye ubufasha bw'umuntu. Agufashe areke, Imana yonyine ifite uko izobyikorera. Hari umuririnzi w'umunyarwanda wanditse indirimbo aravuga ngo sinzi uko bigenza, sinzi kandi nuko ariko iconze iyo bitegetse bigira gute biratungana. None Imana ntikaguhereza isezerano ngo numara ngo wibaza mafiyo ngo wibaza ngo se Imana ngo umpaye isezerano ngo se rizoshika ugiye mu masaha ataraya. Reka ya Mana yabigusezeranije izuko izobishitse. Imana ihabwa icyubahiro. Bukeye Yosefu ntibari bamujijije ngo yarose. Bukeye wa wundi wamujijije kurota, Farao nawe ararota. Ngo arote akenera ubusobanuro. Wa muvuzi wa vino wa muheza wa vino ngo aravuga ngo mwami wanje nibutse icyaha cyanjye. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo hariya muri prison hari umwana w'umuheburayo twigeze kurota njewe n'uwacu, uko yaturotoreye niko byagenze. Uwacu yarapfuye, none njewe naragarutse hano. Umva amateka Imana iza yandika. Umva uko ihoraho akubwiye muri uno mugoroba wa none. Imana igiye kwandika amateka ku buzima bwawe, kandi ayo mateka ntabwo azokenera ubufasha bw'umuntu. Mwibutse ijambo Moridekayi yabwiye wa mukobwa mushiki wabo Esther. Yaramubwiye ngo Esther, nakubwiye ngo ugende uvuge ko ugiye gupfana. Aramubwira ntiwibwire kuko ari wowe uzokira. Imana ihabwa icyubahiro. Ntiwibwire kuko ari wowe uzokira wenyine. Wavuga wareka nta kizobuza abayuda gutabara, ariko bizoba biciye ku bandi. Imana ihabwa icyubahiro. Imana itibuka isezerano ryayo. Nukuvuga ngo ni devoir yayo. Haba nubwo utoyibutsa wewe, ni byiza kuyibutsa amasezerano. Imana ihabwa icyubahiro. Na Daniel yarayibukije aravuga ati ntuhaye wibuka uko wavuganye na Yeremiya. Ni byiza kuyibutsa, ariko shatse kukubwira ngo haba nubwo utoyibutsa, ni devoir yayo. None yabigusezeranije wabiyisabye, ni ngombwa ngo ibyibuke utarinze kubyibuka. Yibuka isezerano ryayo iminsi yose. Ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi. Imana ihabwa icyubahiro. Hari abantu baza barambirwa n'ubutayu, bakarambirwa n'ibibazo bafite. Reka nkubwire kano kantu. Ugasurinye aka kantu nako nasanze ari ukuri. Hari abantu baza bashaka gukwepa ubutayu, bagashaka gukwepa ibibazo, bagashaka kugira gute. Ngiye kukubwira ikintu kibi. Nukwepa ubutayu Imana ishaka kukucamo, ukagenda ugashika muri Kanani, ubutayu ubwo buzogusanga muri Kanani. Kandi nta kintu kibi k'intambara kugusanga mu gisubizo. Noneho waruvuze ngo uraruhuza, wagira gutya ukabona izindi ntambara zivanga n'ibyiza wamaze kugeraho. Muri ubwo butayu Imana kwiribuka icyo yagusezeranije. Muri ibyo bibazo Imana kwiribuka ibyo yagusezeranije. Kandi amateka yayo yuzuye mu isi yose. Reka vuga utwo tuntu ndangiza. Hari amateka Imana yanditse umunsi jabusa abana b'Isiraheli sha. Farao mukureka abana b'Isiraheli ngo yarababwiye ati se Mose afite ubwenge buzima. Abigisha Bibiliya bazavuga ngo zari miliyoni 3 z'abantu n'amatungo. Niki Farao ngo abajana biwe baramubwira bati wiguma gusumbuana n'abariya baheburayo ngo bagume baduteza ibyaha ku Mana. Ubwo bavuze ngo barashinzira y'ubutayu, bareke barahura n'inyanja itukura. Ari nta makuru bari bazi y'urugendo rw'abana b'Isiraheli.
Imana ihabwe icyubahiro. Ndahamya ntabesha ngo umuntu ukurwanya, umuntu ukuvuga nabi, umuntu ugusebya, umuntu ugira gute, uzumubabarira nta makuru yawe azi. Akuzi gutya, akuzi ko mubana, akuzi ko musangiye ibi, ariko ntazi icyo wavuganye n'Imana yawe. Nta makuru yawe azi. Ni suze forume, nta kintu cawe na kimwazi. Farao yarazi ngo inyanja itukura iraba blockage y'abana b'Abisirayeli. Baragenda bahagira iminsi bavyagiye aho, ngo agatuma abaja kuneka ngo bakavuga bati barahagaze. None se batahagarara bagiraga gute? Ni umuntu ugize iminsi akubona ni kibazo. Ariko aba nubwo umuntu yo kubona ni kibazo, ntazi isezerano mufitanye n'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Nyuma ya Farao ngo aravuga ati reka ngende bakure mu isoni, bananiwe kugaruka ntaho boca Shamu, reka ngende je kubagarura bakomeza bakora imirimo y'uburezi. Ngo bahindukiye, ngo babona Farao n'amagare yiwe, ngo ariko arirukanga abakurikiye. Ngo babazamo, ngo baramubaza ngo ese Mose gitumutare ngo dupfire mu gihugu cya Egiputa. Mose tegere no jambo ngiye kukubwira. Mose ngo arababwira ngo ntimubona abanyegiputa muhaye mubona none, ntimuzosubira kubaho. Ngiye kubabaza ikibazo, ese n'Imana yari ibwiye Mose gutyo? Niko muza musoma muri Bibiliya ngo Imana ibwira Mose, cyangwa ni Mose wabivuze? Ni Mose wabivuze. Ntabwo yasenze Imana ngo Imana imubwira ati bwira Abisiraheli ngo aba banyegiputa ubonye none uzosubira. Oya, kubera kuko Mose ubuzima bwiwe bwari bwomatanye n'ubuzima bw'Imana, afite amasezerano yahawe n'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Wa munsi igihuru cyashaga ntigikongoke, niwe wenyine kubw'amaso yo kwizera aravuga ati yemwe mw'Abisiraheli, ndabivuze nk'umugaragu w'Imana, aba banyegiputa muhaye muwe ntimuzosubira kubabona kugeza iteka ryose. Imana ihabwe icyubahiro. Twakoranaga n'umukozi w'Imana umwe, ndamukunda n'ubu ngo barashaka. Umunsi umwe yavuze ijambo ryo kwizera mu ikanisa, none ngo dusohoke namubwira se ya jambo wavuze ko riremere, ese n'Imana yoba yari kubwiye toya narivuze kubera kuko nizeye gusa atego. Ngo amararambwira ati Pastor Mathias nike hari nko muri mirongo hari nko muri Pastor Mathias atereka kubwira ijambo rimwe, aravuga ngo iyo ndi imbere y'ubwoko bw'Imana hakaza ijambo kabona ngiye kurivuga kubera kuko nizeye Imana, karivuga kubera Imana, ngo kurya mbashize Imana mu ideye yonterera nabigenze bi muzamuvuga ngo Imana yo baterera nabigenze gute bada. Haleluya. Tukavuga ijambo utizeye Imana, ariko iyo wizeye Imana wamarukatura wizeye kuko icuvuze gihuye n'ubugombe bw'Imana, cyane ko gushira izina ry'Imana hejuru, Mungu hana budi kufanya. Haleluya. Mose yavuze gutyo azi kuko Imana ikora. Haleluya. Nibwo rya jambo zambabwira, ntabwo twikoresha, ntituri n'abakozi gusa, ahubwo turakorana nayo. Nimba dukorana nayo dukwiye kwibwira ikintu ikagikora, nayo yatubwira tukagikora. Imana ishimwe. Ubu ngubu ko murakorana nayo, murafatanya bikorwa nayo, muzorenge urugero rwo kwitwa abakozi bayo gusa, ahubwo muba bakorana nayo. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo ukorana nayo urayibwira ukamera nk'uyirezona, nubwo Imana itaba yabyibagiwe. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ni mugeza ngaho kumera mufite agaciro kanini imbere y'amaso y'Imana. Hari indirimbo imwe baririmbye muri ya mafesti baririmbye mbere, baravuga ngo ntabwo Imana ikinita umugaragu. Mwayivuze ibyo ngibyo? Mwarivuze
ngo ahubwo Imana inita inkoramutima. Yo ni inkoramutima se gusize twita Imana itwita abana. Yewe waruzi kuko ari nta yindi titre iri hagati y'umwana na se, nko kubwira umwana ngo mwana wanje, muhungu wanje cyangwa mukobwa wanje, cyangwa ukambwira ngo papa. Ukuvuga hari ariko musize ko mwabaye nuko jewe hari abantu benshi baza banita amazina menshi ariko nta zina nza numva gifyeye. Mureke mbabaza akabazo, reka kavuge ku ijwi ryoroheje kubw'impamvu z'akazi. Iyo bari mu apana ntari kumwe n'abandi azamubwira no none iyo avuye mu nama yambaye karavati nimba protokole bakaze umwana yotinya kumufata mu josi cyaba abazoyipfundika siko kazi kawe siko kazi bahembe. None hari umwana uzutinya kwegera se ngo amukura hangaha ngo Imana ihabwa icyubahiro. Abandi baragenda bakaguhereza icyubahiro kiri hejuru, ariko umwana wawe icyo cyubahiro ni ukuvuga ngo afite urukundo rurenze icyubahiro baguha. Icyubahiro ngo umuntu wubashe papa n'umuntu ukunda n'uwuha ubufite uburemere ku mutima wawe. Erega hariho bamwe twubaha tutabitewe no kubakunda, tubitewe no kubatinya. Turabana uvuga ngo turabana, abo bana rero noneho turenzwaho kuba abana tubinkoramutima kwa kundi mwaririnze. Ariko wari wahura na autorite y'umwana w'inkoramutima, umwana uzi ngo papa arankunda, akaba papa yamara akaba umukundwa, akarenga kuba umukundwa akaba inkoramutima. Abo bantu hagati yabo hari ikintu utazi. Nico turi ku Mana rero. Imana turayubaha kuko ari Imana ifite amateka mu isi yose, ariko kandi Imana ihabwa icyubahiro. Twisanzura mu rukundo rwayo kuruta ibindi byose. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo kandi iyo nyobye nkamushavuza ntareka kunkunda ndakwiriye, kandi kisubizaho Yesu ari cyane n'ukwibuka Farawo ntabwo yarazi ikintu kiri hagati y'Abisiraheli n'Imana yabo. Cyane amateka y'Imana ashingiye mu rukundo dukunda. Farawo baraza n'amagare n'amafarashi. Mose amaze kuvuga gutyo, Imana iravuga ngo mbonye ijambo nkorera. Ntimwone ko muraririmba aya magambo muhaye muririmba, ni Imana ikorera. Imana ntiyokora idafite abavuga amajambo ikoreraho. Imana ihabwa icyubahiro. Ano magambo agiye kumara gira tutahe twumvishe nk'indirimbo nkazingahe z'abashitsi. Jewe nibesherwa ngo n'imyaka isaramukesha ntakundi nyine ntarirenga ricaka, twebwe twaba tukibasha kugira amakesha ejo kwama muva hano muduhetse. None nibesherwa ngo no mu rugo w'isafari urimo, ariko naje ndashaka kugira ngo ngende subiye kumva indirimbo z'abashitsi nkazingahe, kandi baririmba indirimbo z'amajwi. Nimumara uduhereza agasirimba kawe ukugande tukibasha gusirimba, ariko iyo bahe basirimba twatumererwa neza. Imana ihabwa icyubahiro kuko natwe tukibishoboye. Twagaza dusirimbira ku ngoma n'amapendo n'amashi gusa. None sente yaraje mwama muyiranguza mwenyine twebwe pi, ariko ni igitangaza no kurwima. Imana ihabwa icyubahiro.
Mose yatura rino jambo ngo Abisiraheli mubonye abangaba abanyegiputa mubonye ntimuzosubira kubaho. Ni burya Farawo yagize ibyaha. Nukuvuga ngo ijambo uvuze ufite kwizera Imana iziriheraho igakora ibyo watuye igakora n'ibyo utatuye. Imana ngo imererwa nabi irivuga irivovota ivyutsa umugara. Ibonye ba Farawo baje babatugirije. Bibiliya ivuga ngo babatuze gutuga umuntu abahaya ahumeka ukumva. Farawo ngo haye babwira amagambo menshi ati mwari ko muza hano nta bwato mufite kandi mutavogera ubwenge bwanyu buba kugiha Abisiraheli cyangwa mwarasaza mwese. Nimba mwarasaza muza musara mwese mwebwe. Ababwira amajambo mabi yo kubakoze so. Imana iraraka. Nimuvuge ngo amina. Imana iramubaza ngo mbe Mose niko ufite mu ntoki ati mfite inkoni. Ngo bwira Abisiraheli bukomeze mugende. Burya Imana yari yaraka. Ese yari kubabwira ngo bakomeze bagende bace hejuru. Iyo Imana yo ntabwo yari gihaye ibona inyanja, yari kwibona inzira yaciye. Hari yasigaye gusa ngo Abisiraheli nabo bayibone. Amateka yayo yuzuye isi yose. Imana ihabwa icyubahiro. Hari ibyo Imana igiye gukora baza bavuga ngo amateka yawe nawe yuzura isi yose kubw'urukundo Imana igukunda. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo tunga inkoni yawe hejuru yayo mazi arayitunga. Amaze kuyitunga hari ikintu kiza kinezeza. Amazi amwe ngo aramanuka aja mu nyanja y'umuntu. Ayandi ngo atemba azamuka. Mwari mwabona amazi atemba azamuka. Iyi ntambara zabaye nyinshi twizeye Imana. Abantu bazobona ibyo batigeze kubona. Bazobona amazi atemba azamuka. Ngo atemba azamuka ayafurubira kugira ngo abisabe Isiraheli. Ngo inyanja itukura ngo itandukana ijoro ryose. Abisiraheli ngo bajabuka humutse. Ariko Egiputa babigerageje ngo bararengerwa. Ayo mateka yaje kugera ku mwami wa Mowabu. Aravuga ngo hano ngo mu kibaya ca Mowabu ngo hari ubwoko bwazimagije bwaje ngo ariko amateka yabo namenye ngo batumye inyanja itukura itandukana. Iyo mu mateka y'Imana tuza dutera ubwoba kandi tutari dukwiye kubutera. Timwabonye ko Herode arara yicaye ngo havutse umwana. None umwana w'uruhinja utarahumuka mana yo mwijuru. Herode ngo n'abantu bose bo muri ico gihugu ngo barara bicaye. Bati havutse umwana kandi hanabonetse n'inyenyeri. Inyenyeri hari joro inyenyeri zitazaziboneka. Icakora ngo hari habonetse inyenyeri ye idasanzwe iboneka. Arara yicaye ngo umwana w'uruhinja yavuze. Nuko utabizi uzuterwa ubwoba nabo uteye ubwoba. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Umwami wa Mowabu ngo ashubwoba ngo hari umugabo w'umuhanuzi ariko ntiyari n'umuhanuzi cyane yari nk'umuroyi witwa ngo ni Baramu. Ngo aramubwira ngo Baramu we ngo ntabare ngo hari ubwoko bwavuye iriya mu Egiputa ngo baraje ngo bamare gushika ngo inyanja itukura ibabonye icikamo. Ngo none barazimagije ahangaha ngo ndiko ndabona kuko bamfatana igihugu. Araza aramubwira amusezeranye ibintu bitatu ngo ndaguha amahuzu ndaguha ifeza n'izahabu kandi zoguhereza izina ry'icubahiro ubashe kubamvumira. Baramuyagiraga umurimo mubi. Atesura bavuma ati ndabavuma cyane ntibava hari yabari. Ariko kubera kuko amateka yari yanditse ku bwoko bwa Isiraheli hari amateka kwanditseho. Hari amateka kwanditseho. Ayo mateka tiyotuma Satani n'abadayimoni n'imyuka mibi igira ikigutwara mu izina rya Yesu. Baramu yaraje ngo arababona nkuko mwicaye gutya. Ngo aramubwira ati ngaho gabavume ibyo bintu byose nabiguhaye. Amaze ngo bakubita amaso. Ngo aravuga guzwa. Imana ihabwa icyubahiro.
ngo aravuga ngo aba bantu nabitegereje ngo n'ubwoko butura ukwabo kandi ngo ntibazobarwa mu mahanga. Ngo sinde wobasha kubara umukungugu w'ubwoko bwa Yakobo. Atangira gusoma amateka yicayemwo y'Imana ishobora byose. Hari amaso mabi azobona amateka y'Imana kuriho amaze Imana gucira inzira. Baramu ngo yaramubwiye ngo rega ntuhaye bavu ahubwo kurasa nuhaye uja kubahesha umugisha. Arasubira aragaruka ubwa kabiri jambo ryiza aravuga ngo ubu bwoko nabwitegereje ngo ntibuza bukora ikintu kibi ngo nta mupfumu n'umurozi ubariwe. Usarire nawe miliyoni 3 ariko ngo nta murozi n'umwe baruriwe. Ni nguku natwe twicaye hangaha nta murozi turiwe. Imuvuge ngo amen. Tawe pi mu izina rya Yesu. Mwebwe muri ko murabona hari urimo. Aravuga ngo abangaba ngo n'ubwoko bwatoranijwe n'Uwiteka ngo abona inyenyeri ibwicayemo, inyenyeri iza yandika amateka yawe. Aravuga ngo bitinde bitebuke ngo inyenyeri ngo izokomoka mu bwoko bwa Yuda kandi ngo iyo nyenyeri ngo izagiriza inkike z'Imowabu. Ngo aramubwira ati byakunaniye. Amugaruye ubwa gatatu ngo aravuga ngo dore buno bwoko ngo buzabubunda nk'intare y'ingabo kandi ngo bubunze nka kurya kw'intare y'ingore ngo ntiziryame itara ry'umuhigo. Aramubwira ngo byakunaniye. Waje kugera bwa nyuma aravuga ngo icampa ngo zopfe nkuko abangaba bapfa ngo iherezo ryanje rizobe nk'iryawe. Ayo ni amateka y'Imana yari ko asoma kuri ubwo bwoko. Imana niyo Mana yacu, amateka yayo yuzuye isi yose. Muri iki giterane ndasaba ngo Imana yandika amateka ikibi n'imbaraga z'umwijima zizobona zigahunga. Mwakira ijambo ry'Imana. Mana ishobora byose kandi Imana y'ukuri. Amateka yawe yuzuye isi yose Mana. Ijambo wategetse uzuryibuka ibihe ibihumbi. Ijambo wabwiye Aburahamu, ijambo Isake, ijambo wabwiye Yakobo, ijambo wabwiye abahanuzi n'intumwa. Ijambo ryawe ry'ukuri. Ureka amateka yawe yandikwe ku mitima yacu no ku mibiri yacu. Ureka amateka yawe yandikwe mu itorero ryawe. Agakiza kawe n'amahoro yawe Mana bize bihora bibana natwe. Icubahiro ni cawe kuva none kugeza n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Twongere amashi menshi ku Mana yacu ku ijambo ry'Imana. Hallelujah. Cyane